MDC berim ke Mogruat ubah karena sok syang hene kesengi kalai terik uluber arajar arpusan ulayo banlum banlangi kikun samla jo kesnong rang dekau bat ya ke sport club na ke benta ban IT bat pentrei ban penyat ya kamadan futsal ha kesnong rang dekau Southwest Castles District ya kene kamadan lamang pisa na ke jinglut ke ba San Paulak tengka na ke skim kerpang langba ke Castles Autonomous District Council na keleng samla jo kene kathain kelapan pau ke jing sngongu ke bakrau yau ba karna so syang belala ban wanra ya kene kamadan futsal ke ba kimpat juyo I meno bat yo sngo tang na kibriu Henry menta kele yo la ka jong kamadan hapo kasnong ba karna sabakren ha kene kesngi ulah pen pau ke jing sngo kemen ke bakrau namar wadla ibor ibarit ulala ban wanra ya kene kamadan hapo kene kathain ka badai kathain ke badang don kam sibun ban gentiu ya ki kami la kai sport bat ke dairu kadong kathain ke badang sadin hapo ke mau kerwat constituency samla jong kasnong rang dekau mars ni osngeu ba I maris karnes I wanra ya kene ka skim jong kamadan futsal ha kene kasnong jungi idap sisa da ka mensim ke bakkemen namar ba ho sisa ha kene kasnong jungi kadanglong ke ba dang sadin hadu kata ha ke ba ngimpadon I ndrei kajing wanra jong I kalalong kendiat kensait na kabenta kajing roy jing par lese ha kene kasnong jungi bun nangi ikun samla ya kata ke futsal teng nisui asngeu ndrei bat ban yelek kai ru ngimpat yo kalat bangan yelek kai ndrei kene kalong ka buksier na kabenta jongi kikun samla ha kene kasnong bangin la ban yasim benta hakum kini ki sports kum ka futsal nang ba bangin yo ban experience lem kumba kiwei ki kena ha kiwei pat kisnong iyo ban experience teng idap sya da jing sungu ya I bari karnes bala wanra ya kene ke skim ha kene ke sinong jongi